Sa second portion, bisita naton ang presidente sang West Visayas State University kag bogal naton kay ni siya tumandok sa Haniway ang pinalanggan naton nga banwa kag of course nagapasalamat kita nga bisan ka sa ako sa iya gitagaan niya ta sang Chimpo nga magin bisita diri sa aton nga programa abi mo ining weekend ni Chimpo ginila ni magpaway pero ay yata ginabalibaran nga mangin guest siya sa aton nga programa subong adlaw sa Ilonggo News Live. Ang inyo abyan sa Kanginan Art Kalsa supod naton diri sa kamera si Engineer Ruben Panes kag of course ang aton director sa kay Toto Rex nga magapangalagad sumugod subong oras tubkob sa dili madugay. Sa silid naton ang aton bisita ang presidente sang West Visayas State University si President Dr. Joselito Bibong Villaros. Doc, good morning. Mayong aga, pre-art. Mayong aga sa aton tagpalamati kag sa aton tumalanaw sa Ilonggo News Live. Doc, antes ako mamangkot sa mga specific nga mga pamangutanon sa imo, tagay kita bisang report from the Office of the President sa West Visayas State University. At least ang aton mga estudyante, ang aton mga kauturan, kag ang nagatanaw sa aton sa bilog nga kalibutan, mag-view kung ano ang imong mga ma-report sa aton mga kauturan sa mga stakeholders, Doc Bibong. West Visayas State University has finally opened its doors or its gates, no, sa aton mga estudyante, no. So nag-start ng aton classes ang August 15 on a limited face-to-face modality. Magambal kita limited face-to-face modality, cyclical ang presence ng kabataan sa eskwelahan. Gina-schedule ang ila report sa school. So there will be students nga tuloy-tuloy lang naga-learn sa ila respective nga panimalay via online platform, pero may mga courses or subjects nga they have to be in the school, no. Second, kay tungod ginalaw na sang Commission on Higher Education ang presence ang kabataan nga pwede na mag-mix regardless of the vaccination status, na immunize man sila o kung wala. So tanan nga estudyante subong welcome na magbalik sa university. We just have to follow the cyclical schedules nila sa eskwelahan. We have already implemented the necessary safety nets sa university. We still implement the minimum health standards, although gindula naton ang physical distancing, pero they are still expected to wear masks. May ara naman kitang QR code system pagsulod nila so that we can monitor them. Sa academic side naman, we have opened a new program, no, the Bachelor of Science in Chemistry. And we have continuing new programs, no, ang aton College of Dentistry manog second year na, kag ang aton nga College of Law manog third year na or third year na sila subong. Kanami, no? Butang ba nun open na magsulod na bisan vaccinated kag unvaccinated pwede na kasulod na? Yes, students, faculty and staff, no. Although we still continue to educate and inform our stakeholders nga on the advantages of vaccination, that is why may intensive information drive and vaccination booster campaign kita siguro before the end of the month of September. Ang chemistry ni Doc bago lang nga kurso da? Yes, this is a new program. Kaya na-realize ang university, we have a very strong health programs, nursing and medicine, and dentistry. And daw may gap bala sa research engagement sa university. So dapat may very strong kitang biomolecular sciences, chemistry, biology, and perhaps in the near future physics nga mag-join hands with our College of Medicine faculty to conduct researches. Kaysa ihibalo sa aton publiko, ang West Visayas State University is aiming or is envisioning to become a research university. So dira na mo nakita ang need sang aton nga natural sciences programs nga dapat in place na siya for our postgraduate researches. Oh, kay
Anong status subong sangkwan sang West Visayas State University sa ranking sa mga nakapasar, mga graduates kaysa ligid daw ng top notcher kita sinidok? Yes, we have always shown impressive results. Not just, I think, 2 weeks ago, just before the end of August, our graduate in our guidance and counseling program, nag-number 1 siya sa guidance counselors exam. Okay. And of course, kay tungod na implement ang K-12, ang aton nga nursing graduates subong palang makuha sang licensure after I think 2 years or 3 years na hiatus. So we really expect something big na naman kung ma-release ang nurses licensure exam. Kaya we've always been topping that exam with plenty of top notchers in the list. Ang aton College of Medicine, for the past 4 years, I think we have produced 2 number 1 top notchers. In a gap of 2 years lang, we were able to produce another top notcher. So we're doing good. We're doing good for our health programs and our College of Education and the other licensure programs for the university. Anong mga sekreto naton diri nga anong mga approach nato na doc nga nagapangibabaw kitang mga top notcher sa mga exam dira sa may bahin sang Pare Art, I wouldn't call it a secret, because West Visayas State University has always stood for excellence. So ang aton siguro matawag naton nga recipe lang is we get to attract the best students. Kaya ang mag-brand ka kag mag-market sa university, ang produkto niya ang i-market mo. So if you are producing very excellent graduates who become pillars of the nation for nation building, nga mga leaders ini sila sa different professional disciplines and groups. It will redound to students, the best students graduating from senior high school to go into a very reputable university. So we have a very stringent screening process sa aton mga programa. That is why siguro we also do good in the licensure exam. Kay hindi ka nakasulod ko na lang ng imo grades, no? Yes, May mga cut-off na doc. particularly sa medicine program, may ara kita cut-off sa National Medical Admission Test, and dapat very impressive ang imo general weighted average for your undergraduate program. And sa nursing, very very competitive sa linibo nga naga-apply, makun mo makuha lang kami 120, 150 nga estudyante. Buto balon nga why dia politika ya magsulod kada sa gusto mo magsulod iba niya may school masulod ka to bangod kilala mo si ngayo ka sang recommendation sa kay gobernador sa kay konsyal dira why. In as much as I really also would like to accommodate some requests from our friends especially ang aton mga politician friends, I am really very sorry kay sa medicine kag nursing program daw may no touch policy gid ang administration kay they maintain the standards and I leave it to them kay kun maintrahan naton bala basi kun maapektuhan ang performance ang college. That is why nagapangayo Kuya Pasaylo sa mga sponsors nga naga-request daw hindi ko gid ma-accommodate siguro. Kay may nabalaan ko mo singya cum laude dito nga akon nga bata nga why gin pasulod sa kwan man sa College of Medicine man singkuti kasi way sa kapasar. Kay may mga criteria. Oh, damo balan criteria like sa medicine program, luwas NMAT, may interview pa, may grades pa. So bisan cum laude ka kung kaisa and your NMAT is not that high, basi hindi ka pa kasulod. Bisan nga dira ka na-graduate? It is not an assurance actually. The only assurance that I can give you sa medicine program is taas imong credentials, and number 2, you should be a resident of Region 6 wherever or whatever school you came from. Kay may 70% slots nga gina-reserve for Region 6 residents and the other 30% for outside. So anywhere they come from sa Pilipinas. That's why yung inyo sang term nyo may mga taga Mindanao, Yes. may taga Luzon.
Yeah, and we only attract the best students. So kung may mga very impressive man nga mga academic credentials ang bata coming from Luzon, we can accommodate them. Pero subong daw medyo nagbag-o gamay ang aton criteria kay may doktor para sa bayan law and medical scholarship and return service policy kita. So subong may ginpasar nga liye ang aton gobyerno in order to address the gap of doctors no or health professionals sa aton nga nation. So ang kwan subong is we attract students who may not have enough funds to support them to medical school. Gina-sponsor sila sa gobyerno, full scholarship with stipend. Tapos pwede man sila manominate sa ila local government executive nga magsulod sa West Visayas. So we have started making memoranda of agreements with the different LGUs all over the country. In fact, daw pila na kamuwang na pirmahan ko. But then again, we still follow that they meet the minimum standards of the university before they can be enrolled. So kinanglan nila gyapon taas nga NMAT, taas nga grades, para nga hindi mauyang ang kwarta sa gobyerno. Sa timpo ni President Digong, daw amog itong timpo nga ang daw may free tuition da kung estudyante kasang West Visayas State University. Ano ginambot ang balon sa inyo? Why di ko nakabasa sang framework? Okay. So actually the biggest and I think the most important legislation nga ginpasar during the time of President Digong Duterte was the Free Higher Education Act. So ang Free Higher Education Act nag-provide sang free education sa higher education students. Ini silang mga college students. So ang mga postgraduate students and those who have already achieved or already attained their baccalaureate degrees inang mga gasulod sa College of Law, Masters, Doctorate, Medicine, hindi na sila part sa Free Higher Education Act. So what is ang baguhan lang gid mga ang Manog College lang. Manog College lang. No, so they do not have to pay any single centavo. Wala gid ya. Kay basta qualified lang sila sa nila nga qualified sila nabaton sila sa university nga gin-applyan nila. Okay. So kay kun mag-collect kita sina makasuhan kita sina kay no collection from students gid. Unless may mga exceptions like ang related learning experience ng nursing students, it is not covered by the Free Higher Education Act. Ang irony sinada kay libre na sila, marali pa sila. Anyway, karon naman konta da kay Doc. Mo lang ang kuan ng rason. So magbagit ang free education, so libre tanan. The government actually transfers the full amount of tuition to the HEI or to the higher education institution. Pero sa SUCS lang ini, sa state universities and colleges. Although the government also subsidizes a portion of the tuition sa mga private organizations or private universities. Sa inyo, libre gina sila da? Yes, except for our doctoral, masteral, medicine and law. Pero ang kuan ni Doc, ang why man nagsaka ang tuition fee sa ibang nga kurso? Ang sa may subsidize pa ni sila? Yes, ang free higher education for the baccalaureate programs may ara kita last time nga moratorium for tuition fee increase. Okay. But just this year ginlift na inang moratorium and I have already instructed my finance officer and my vice president for admin and finance to study the possibility of increasing the tuition fees of our students kay we are dependent only in the tuition na amount per unit of students nga hindi man gid tama kadako mas dako pa gani ang tuition sa iban nga state colleges diri sa Iloilo. Why ka mo subsidize ang kuan sang CHED or ano nga yun siya sa gobyerno? Why? Ang isang una balan ang ining money nga for payment of tuition passes through CHED's Unifast. Subong gin insertion na sang kwan, ginpasulod na gali sa NEP sang gobyerno, so diretso na sa mga colleges and universities. Pero gina monitor man gihapon sang komisyon ang number of students, kag kun pila ang ginbayad. We get to submit report. Kay kun amo sini nga libre ang mga estudyante nga baguhan. How do you survive? How the university survive?
Kasi nga bahin. Well, remember, ang state universities and colleges has its own allocated budget every year through the General Appropriations Act. It may be enough, no, for our operations, but it might not be enough for our expansion, progress and development, and modernization of our In that line, Dok, equipment. pwede ka mo yung makapasaka. Bisan pa may kasubong sila, pwede ka mo yung makapasaka. Yes, no, but it has to be approved by the Commission on Higher Education. That's why we are now doing benchmarking sang tuition sa iban nga universities outside of the region. Kung daw nubukid kami katama, then we can increase our fees. Surprisingly now for the medicine program, though we are still one of the lowest sa bilog nga Pilipinas. I think UP charges every medical student 60,000 per semester. At West Visayas, we only charge our students 20,000 tuition per semester. Yeah. Kaya ang ibang sinasanligan, nagpapabutya kasi nga nabulayan sila mapaskwila medicine kasi nga millions ang gusto nila every year. That's correct. No, if you're going to a private school, ang tuition fee sa private school subong sa Manila ranges from 200,000 to 250,000 per semester, no. But for amo gid man na siguro ang rate nga i-spend sa kada bata, no. But with the state universities and colleges, ginasubsidize ang gobyerno ang huge chunk or portion of that. Okay. So ang ginabayad nila nga 20,000 is only like 20% or 10% of the actual expenses paid for by government for every student. That is why dapat ang tanan nga doktor nga nag-graduate sa state universities and colleges ma-render return service sa gobyerno. Dapat. Kay dako gid ang ginagastos ang gobyerno sa kada estudyante. Dapat gid, no. Kag no may kwan na may agreement na between sa graduates kag Sa new doktor para sa bayan law may return service agreement. But Pila ka even years? 1 year for every year of schooling. Sa imo banwa. Yeah. For West Visayas naman, we had a unique arrangement on that. Kay even before the Doktor para sa Bayan law was passed, naka-formulate na kami, naka-implement na kami sa amin Amon Return Service Agreement for students. Once magsulod sila, they have to render it back. Hindi man kinahanglan nga they have to serve it sa ilang communities. Basta hindi sila pwede kagwa sa Pilipinas. No? Basta They can go into training, they can go into the research, basta sa Pilipinas sila. By the way, Doc, mo pa mangkot. Kasi pila ka na years na nag-president, Doc, kay nag-presidente Carlson no may nagbulos kay sa ka-presidente then nag-president kaliwat. I was president on an OIC capacity sang 2013, no. It was only for 6 months ang nag-search ang university sang new president. Pero ako, I was installed as the 8th president of the university. Okay. I am oftentimes called as the pandemic president. Kaysang gininstall ako January, 2 months later na-declare ang pandemic. So until now, I'm serving my first term as president. This is my 3rd year as president of West Visayas State University. Ang West Visayas State University, hindi lang webso lang dire, kundi damo ini siya nga mga schools nga under sa webso. Is that correct, Doc? Yes, we have 5 external or satellite campuses, no. 5 satellite. Ambal kita 5, may 4 kita diri sa probinsya sang Iloilo, Haniway, Lambunaw, Kalinog, kag Putotan. And may isa kita sa Negros, ang Himamaylan campus. Pero may ara kita nga daw albino, daw panawag naton daw Albino. Mistiso. Mistiso? Mistiso ang College of Agriculture and Forestry sa may Hayubo sa Lambunaw. It is considered as a semi-satellite campus, pero ang ila na nga ang jurisdiction nila is still under the main campus. So we also maintain a state-subsidized medical center. Ang aton nga base hospital for our students and our medical and nursing students, ang aton West Visayas State University Medical Center or ang Don Benito Hospital. Malwa sa 5 ka satellite schools ni Doc, may mga tawag naton sini may mga hospital kamo nga under sa webso.
Yes, may ara kitang hospital operated by West Visayas State University University. Ang aton gani hambal ko bago lang ang University Medical Center whose budget ang iya nga budget nagahalin sa Commission on Higher Education. Amo yung gusto ko nga pamangkot si Mondok, no? Ang Don Benito sa unag na mention ni Doc Villaros, no? Hindi gali inininda under sa DOH. No, we are not under the Department of Health. That is why ang budget allocation for the University Medical Center is not that enough, no, to sustain its operations. Ang West Visayas State University Medical Center is the teaching training hospital of our medical and nursing program. Because it is a teaching training hospital, it's one of its mandate is to do service primarily also to our constituency. At the same time, may ara kita training. That is why may mga 11 kita ka residency training programs nga all accredited sa Benito. And research, no. That what makes us different from the other service hospitals nga DOH subsidized or they're under DOH. We behave quite similarly to PGH. Pero what is peculiar about PGH and UP Manila is that they are a national university and they have no issues and problems with their budget. Kami under CHED, like any other SUC in the country. And if you look at the mandate of CHED, Abi, is for instructional purposes, no, and education. So they are not supposed to maintain hospitals. Pero by virtue of health programs also being approved by CHED, ang CHED nag-allow nga provide ng Don Benito ang budget to train its students and faculty. So ang amon gid actually nga dilemma and predicament no over the years is ang budget being given to the University Medical Center. That is why we've been making representations with the Department of Health, and we've also been asking the help of our dear Congressman Jam Baronda to help us on our problem kay hindi kami maka-expand, hindi kami maka-modernize, kay why kami provision sa amon budget. Ang hospital bala Doc dara ang kamulinaw na sa Don Benito, tawag natin sa bang Western Visayas University? West Visayas University. Ang mga empleyado dira, ikaw pa nagakuan under pa mo? Yes, the hospital is under the university management. Although we have a hospital medical center chief. Mga sweldo nila under pa sa inyo? I get to sign their salaries. Although some of them have been delegated to the medical center chief, no. Bonuses, emoluments, all the other benefits are being signed for by the university president. Kuna mo dako gali ang ko ang responsibilidad kag dako ang galastuhan sang sang imo opisina. Yes, actually if you look at the budget no for all the SUCs in the region 6, ang West Visayas may pinakadako nga budget. Pwede na natin ma-disclose Doc kung pila ka millions ni? Close to I think 2 billion for 2022. Pero ang big chunk of that, no, like 1/3 of it goes to the hospital. And the rest to be distributed equally in the satellite campuses and the main campus. Pero gamay pa ina siya pare Art kung tanawon nimo ang say budget of around 600 million to 700 million to operate a 300 bed capacity hospital. That's gamay, no? A measly amount yun na ya, though good lang siguro kay may provision ng by law, may provision ng hospital to utilize its income to be utilized no by the hospital for its modernization. Galing kay ang kakatabo subong, imbis nga mag-buy kami modern equipment or magpa-tindog kami sa building from our savings, ginabayad namon sa amon mga empleyado ang nga through MOOE kay otherwise wala sweldo ang mga non-salaried employees sa hospital. Huwag man ka mo ginakulang sa mga
hospital personnel da kay ti kung tanaw naton amo nang imong ginpabutya base sa budget daw gamay ang sweldo nila kumpara sa ibang hospital. Wealthy, overworked among employees eh. Kasi you will be demanding too much from them. They do multitasking. Hindi man magtinerdugay ang empleyado because they cannot Nubo, be no, given. Not necessarily nga nubo kay ang aton nga rates gina-compare man naton sa DOH standards. Pero ang number ang volume sa mga empleyado Personnel. gamay. So we have to resort to hiring Gina-strip on down, no? contract of service or job order. Para lang ma-provide ang basic services ng hospital. But despite that, you've been hearing stories that we still deliver quality care. No, mas gina-prefer kita gani nga hospital over the other hospitals of those individuals that really would like to get quality care despite the limitations sa budget ng hospital. Dok, ang hospital, West Visayas State University, West Visayas University Hospital, daw kadamog isang personnel guro da nga gamay. Tanaw ko gamay gid ang sweldo nila no kumpara sa iban. Ginambal ko man gani sa imo nga we peg it man sa regional standards for our contract Hindi of na sila, service. Kwan, Hindi Doc? man siya nubo galing kay jutay lang gid sila eh. Hindi na sila yung government employee. Ti kabalo ka naman sa government contract of service kag Pero government JOs na. employees sila, no? Yes, they are, but they do not get the regular benefits that they get from those that are plantilla items or regular employees, no. But of course, we make our university medical center more competitive, and we are actually lobbying from our friends from Congress and the Senate to help us out on our needs, no, particularly our budgetary requirements. Kung ikaw be pasyente, ako be pasyente, nga i-prefer ko ang West Visayas University nga hospital na dito ako mapakonfine. Well, number one, we have a peculiar mandate nga ni siling ko nga we are mandated to deliver quality service for our patients, training and research. So we have a very strong training program. And training programs redound to better quality care. Kaya may mga trainees kita dira, ang mga residente nga nagabantay sa aton mga pasyente. May ara kita mga trainees nga postgraduate interns and clinical clerks nga mga medical students nga hindi mo makita sa iban nga hospital or hindi amo nakadamo sa iban na hospital. Okay. So these people alone, no, can provide monitoring care, immediate and urgent referrals. Sang sa magstay kita sa isa ka hospital nga wala sang mga trainees. So wala ko ini sila gina-consider ang aton mga student learners as parang sabad sa aton pasyente, kundi nagahatag ini sila an assurance sa inyo man nga mga pasyente nga that you are being taken care of. May nagabantay sa inyo. Wala Although perception sa iban, no? kinahanglan nyo lang siguro man sa aton pumuluyo nga magsabat lang sang maayo man sa aton mga learners. Kay ini sila mangin doktor nyo man sa pila ka adlaw kag mangin nurses nyo sa pila ka adlaw. And we make it sure man nga hindi ka mo mabutang sa alang-alang. Gani, kay iban sini masingin ba ko sabad dugay nagsulod to, dugay nagsulod naman isa naman nagnoktok naman, hindi ka kapaway. That is really the peculiarity sang isa ka teaching training hospital. PGH pareho gid ang itsura sang Don Benito, amo man na damo man estudyante nga naga-train or damo man mga residente kag fellows. Di ba may building na nga bago, Dok? Nga through the efforts ni JB Ejercito, ni Senator JB Ejercito, ni Congressman Jam. Anong building na nga bago? Actually, we're still lobbying for it. Pero may ara kita nga ginpa-complete nga building sa outpatient department. Outpatient. We were really asking for help from our dear colleagues dun sa Congress. Balik kita sa sulod mismo sang campus, no? Dok, sa ligad to damo nagwa ini sa mga balita nga nag-oppose sila sa pag teach dira ni First Lady. Kay balaton nga nag-open ka mo sang course dira nga sa College of Law. As I mentioned kina daw 3 years na nagali College of Law da.
Yes. 3 years na, no? Ti isa na nag-volunteer na magtudlo amo si First Lady Marcos. Ti daw nangin hindi man kontrobersya, nangin mainit ito ang impormasyon ng mga balita nga damo nagarali kaya ga-oppose nga hindi siya magtudlo. Subong kamusta ng sitwasyon? Pare Art, in as much as I would like to explain liwat, siguro do tapos ng istorya dira. No kuan naman ina, no klaro naman na. Subong sa aton, subong ang sitwasyon, the First Lady, si Attorney Marcos, is teaching in the College of Law via face-to-face modality on a weekly basis. So she's there. No, she's discussing her topic with her students, and I am getting positive feedbacks. No, kung paano siya magtudlo. I think the students love her. Hindi ko man guro ma-generalize, but I think she's doing her job well. So siguro muna lang na ang istoryanta kay daw tapos na tong issue sa una. Pero ang mga nag-rally mga kabataan nga magluwas sabi sa to nga issue, may arap pa nag-exist yung mga rally ng mga estudyante da? Sa subong nga time, wala man gani gid sila nag-rally gid. They were just showing their sentiments siguro in some other forms, and particularly sa social media, no? Pero ang physical nga rally daw wala man. That was only the first day of class, and they have different issues naman. Hindi lang tong College of Law. They were talking about tuition fee, martial law, though hindi naman siya related sa pagtudlo bala ni Attorney Marcos. So sa subong, siguro kay the students have also understood, no, the way I explained it to media, and to them also na clear man ang procedure and processes on the hiring of Attorney Marcos as faculty. So though wala naman gid sing gahod, I just don't know, but sa subong daw wala man ko ma-receive nga reports sa office ko. May mga comment kani kasi nga libre na kamo tuition nag-rally pa kamo. We always promote academic freedom, no, and expression, freedom of expression from our students. Okay lang gid na basta hindi lang siya maka-disturb sang operations sang university, hindi lang siya maka-disturb sang klase sang iban, kag hindi lang mag-resort into violence. Okay gid sa administration for them to express their rights, their thoughts, their beliefs. We welcome that. Idira naton makita Pare Art nga buhi ang demokrasya sa West Visayas State University. Kaya dumduman ako sa una sang time nyo, no? Sang time nyo sa una, the late President, hindi lang ito mag-mention ito ng taliban na itong pa, no? Mas alimuot to ya. Kag mas grabe atong rally, no? Sa subong sinimana to yung rally, yung Binulan, no? Tawaran to, migo ko man tong the late nga Presidente sa una sang websoda. Pero mas worse to yung rally hay kay ti duway na to ganun kasulod mga tanan na to. Apektado man to kami ni Marigold. First year medicine to kami. So siguro the last 3 months of our first year wala na to kami klase. Okay, doon duman ko to, yung spokesman to, classmate yung gid, babae bala. Hindi lang ko mamisa na sa ngalan niya. Pero naka-cover kami to sa una, pero ti pakitong rally kumpara sa Subong, no? Pero Subong niya, ti makon, maintindihan man lang sa mga kabataan, sa mga estudyante, ti daway naman Siguro lang na nag-bloat lang siya or naglapad lang ang issue. Kay ti Subong very accessible ang social media. Correct. Kay if we go back no sa sang timpo naton sa una, siguro wala maginagdako ang ini nga issue or problema. Sa social media mo. Yeah. Oo. Kay Subong ti dakpo na yung social media. Pero anyway, mayo man ni kay ti nagahatag siya sa ilang ilang hibubunot na kung ano ang ilang matag ibubunot, ang ginasabat man sa presidente, no? That's why ganing nag-comment man ta. Siguro in fairness sa tanan, ang presidente diya nga si Doc Bibong niya, why niya problema da, no? Istoryahan nyo lang, so far na natawhay na gidman ang
Siguro I will take this opportunity na to inform Yes, Doc. our public kagaton, especially aton mga estudyante, mga ginikanan ng aton faculty and staff dira sa West, na if there are issues na you think no should reach the office, open naman ang akon opisina every time, and I really listen to the issues or problema sa mga, particularly sa aton mga kabataan, no, they have a special place in my heart, no, ang mga kabataan ng akon kay without the students wala man nag-exist ang universities mo. Correct. They are our prime stakeholders, so correct. there will be instances kung kaisa nga ma-disrupt ang aton nga operations because we have to attend to these complaints or these mga reklamo. So kisa nagauntat bala kita sa mga planning naton kag diretso sang university kay ti ang obra sang presidente is Panabat to manabat na lang, pero ang akong kita nga primary purpose gid why I'm there is para to prepare plans, to lobby for support, mangita mga partners and linkages, no, from here and abroad, kag mag make sure nga ang vision kag ang mission sang university ma-attain naton. Siguro it's timpon siguro nga mag-hire ka mo da sang inyong nga spokesperson da kay para nga ikaw mismo yan sige lang imo yang nga libot so may mahambalang yan parehas na sang CHED. Yes, we DepEd. we have a newly established public information office, no. Ginakuan pa nato, no, ginaplastar pa gid naton ang policy kag ang handbook, no, para mabalaan naton kung anong mga issues nga dapat sabton sang presidente or ang university na lang mismo ang magsabat. So we have already identified the person to man our public office. And starting siguro probably early next year, you will see and you will listen na sa our officer, no, to respond to some issues and concern affecting the university. Pero ang inibalan nga issue just very recently medyo very sensitive, and I believe that dapat a high level administrator or the head of the agency gid siguro magsabat. Nga ganiti pwede man na pwede man niya presabla kay president na BBM, pwede man siya makasabat, pwede man spokesman niya, no. Depende sa gravity guro sang sang issue, no. Kay kun kasubong sila kinahanglan ng presidente gid yan. Dok, kung ako estudyante nga sa website ko may eskwela. I have already mentioned this earlier. At West Visayas State University, we value excellence, and it is in fact we claim it as our tradition. No? So if you look at our programs ever since, no, the same reason why I enrolled at West Visayas State University College of Medicine. Kaya wala ko dahil nag-pre-med sa West mo, sa UP ko ya. So I was qualified, no, to enter UP Manila that time, but I chose West Visayas State University. Number one, lapit lang sa family ko, and number two, very accessible ang transportation kung gusto mo magpuli anytime. So why West Visayas State University? Because our predecessors can attest, no, to the fact we have always protected academic freedom. We have always stood by our students, our university tradition. So maghambal kasubong nga West Visayas State University sang una daw hindi kagawa ma-recognize, no. Oo, kaysa una na remember ko gani when I was in Manila, I had my rotation, no, at the Philippine Children's Medical Center. So mamangkot na sila nga, where are you from? Sambal ko from West Visayas State University. Sabat nila, saan yun? Sa Iloilo. May ilaw din ba sa inyo? May ilaw. And that was the early 90s. So doon hindi pa gawa kita makilalaan. Like for example, subong maglakat ka sa Manila. Sa medical medical field, magambal na silang mag-postgraduate intern na bala. Kay nagakuha na namon, nagatransfer na mga students namon. They go to the different big hospitals in Manila. Magmangkot na sila, magistoryahan na ng mga fellows or mga seniors, magsilin sila.
West Visayas yung postgraduate intern na duty sa emergency room. Halika, matulog na tayo. Alam na niyang gagawin niya. So those are just one of the anecdotal reports that we get, no? Well, West Visayas is a recognized institution na, and then we're really doing our best to place and cement our positioning sa not only in the national educational system but in the world and in the global perspective. Damo-damo kurso na, Dok, no? Yes, we have more than 100 programs, including undergraduate and graduate programs encompassing all satellite campuses or all campuses. And we also have, as I've mentioned, more than 10 training programs in our hospital. Ang ining mga satellite nga mga schools, so may college din sila kung high school lang. College, these are all colleges. We are all higher education institutions, no? So sa dumduman mo sang una may mga technical vocational schools sa aton, no? Like ang Haniway National Haniway Comprehensive High Yes, School. yes. So and it became Haniway Polytechnic College. So gin amalgamate or gin absorb na nasang West Visayas State University. Okay. So we offer only baccalaureate programs and postgraduate programs. So ang tanan naton nga external campuses except for Himamaylan and kaya ang Haniway nag-open na master's program subong. Okay. So ang Himamaylan pa lang ang Y nag-offer kay 2019 lang sila na integrate sa West Visayas. Ini sila headed by president o kung They are being managed or administered by a campus administrator. campus administrator with a degree of doctorate o doctor or kan. Most of them naman PhD. Ang West Visayas State University, ang profile sang faculty niya, mayo gid ang doctorate kag master's Bala program. na tundok nga ang produkto, hindi man ni magmayo produkto kung ang mga maestro, mga professor da, hindi mayo ang West Visayas State Yes, University. we also select the best faculty members. And it is a prestige, to teach at West Visayas State University. That is why they always look at West Visayas as their first option to teach. Ini sila, Dok, full-time o kung mga part-time lang? Ikaw may part-time man. We have more than 600 full-time faculty members spread across all campuses. Do why man sila nulsol nga ra sila da? Kay as far as salary, guro do why man nilagnan taon ni guro kay ti may mga Ang salary siguro masiling ako nga hindi ma-question kay you earn your rank man mo. Pero there are some issues man kita nga ginapangatubang on promotions kay that's always a big issue man sa especially for faculty members who have been teaching for a long time, no. Galing kay may mga guidelines kita kan policies implemented by government nga hindi kita ka preferentially pa-promote sang tao kung hindi niya ma-follow ang guidelines or ang polisiya. So in as much as I really would like to help all my faculty members to move fast and quick, kinahanglan naton manumdum kon kaisa and see whether we can accommodate ang ila nga pagsaka, no, or ang ila promotion and according to what is written in the policy. sa ligad pila ka tuig kita na experience sa ning pandemic nga COVID ni. Ano effect sa inyo sa ni kay nasumention kinay ikaw COVID president sa kon nangin COVID president sa West Visayas State University. Ano effect sa ni sa inyo, Dok? Well, Kag after sa sumungkay na down na ano nang mga sitwasyon? Unprecedented kung ako pa man ko to, no? Unprecedented yun ang impact sa COVID not only sa aton health, no? Kag ang aton safety and security, kag ang risk naton of getting that disease, kundi sa education's continuity of learning sa mga kabataan. Subong masiling lang kita nga learning continued, no, despite the pandemic. Pero wala pa gid siyang mga concrete studies nga ginubra kita whether those students that have been affected by COVID, those who had to make use of alternative learning platforms or modality, were able to achieve the program outcomes ang mga kurso nga ila ginkuha. So ay kita kabalo sang future employability nila kag kun achievement nila sang set skills, although the university
particularly West Visayas State University, has really maximized its efforts through its roster of faculty nga very impressive nga mag-provide learning to these students during the pandemic period. And I hope nga ang efforts naton ma-reciprocate sa ulihi sang maayo nga performance not only in the licensure but ang performance nila sa ilang future workplaces. Listen, learn. Anong leksyon nga natun-an naton? Bangod sa pandemic. Siguro ang lessons learned gid naton is we should always be prepared. Kay dapat sang una pa naton gin-embrace ang technology, ang alternative learning platforms bala nga integration sang technology sa aton mga curriculum. Dapat sang mga years ago pa naton gin-implement ang online learning or flexible or hybrid learning. Sa subong nga timpo balaan, only a few universities, advanced universities in Manila have embraced technology infusion in their respective curricula. Kag wala sila yan nakibot nga mas labaw sang sa aton nga nakibot kita kay wala tayo ka preparar mo. Yan eh. Why ta ka preparar gid? So doon nagulpihan kita, may iban gani nga schools nga they had to stop temporarily para lang nga maka-preparar to prepare the module sa mga curriculum nila. So siguro ang lesson naton nga obrahon is I have already announced this every now and then since the start of the pandemic. Hindi na kami magbalik sa regular nga tanan-tanan face to face. Okay. So ang West Visayas State University will be implementing flexible and hybrid learning for all its students. May mga kurso balaan nga Online. better delivered online. Okay. Particularly mga theoretical general subjects. Ang siguro ang kinahanglan lang nga magbalik sila ang nang-require mga skills and hands-on training, laboratory, kag ang kinahanglanon nga i-supervise kit sila sa ila manunudlo. Pero ang mga pwede lang ma-deliver online, we will deliver it online. Pwede face-to-face, pwede online. Yes, so hybrid Hybrid. Doc, ining statement pala sang IITF nga sinilaya, pwede na makwan, pwede face mask, pwede hindi man mag-face mask. Bilang medical doctor, ano mo mahatag opinion sini? Yes, nag-release lately ang IATF nga masks might be optional in the coming weeks or months. Ako ang personal opinion ko the pandemic has not been lifted by the World Health Organization, and there is always that risk for sporadic cases nga mag-erupt, magdamo ang mga kaso. So ako personally, if I am a medical health practitioner who goes to the hospital to see patients, I still would like to have my face masks on. Remember, ang Itong balondok, gusto mo yung may face mask? ako may face mask Okay, ko correct. gyapon. Okay. No? But although we can get rid of physical distancing, sa subong at simpo, of course that will be ang ma-change man na siya over time kay depende sa sitwasyon. Okay. So ang panumdumon naton, ang biggest incidence or ang transmission incidence is highest sa household, hindi sa public place. Kay dira sa household, naga-relax na kita sa aton nga minimum standards. Wala na kita ga-mask, magkaon o lulupod, and then we get to sit down together. So dira na naga-increase ang transmission, hindi sa sulod sang classroom or hindi sa public place open. Kano mo na ton sina Doc? Doctor's advice ba yan mo na ton kung sa sulod sa balay? Wala man ko nagasiling nga mamask kita sa sulod sang balay. I mean, we just have to be very vigilant, no? Kaya kung for example, nakatupad ka sa nagamasakit sa gwa, like ara ka sa public place or ara ka sa isa ka lugar nga way kakabalo initially nga may positive for COVID. So magpuli ka, isolate yourself or do quarantine. Hindi ka na magpa-expose sa mga other family members. Kuwagid kita, very vigilant and very mindful kita sa aton nga palibot. 700 na aton viewers, Doc. Bago pa lang, 700 na aton viewers.
Engineer Ruben Panes 700 naton nga kwan viewers madugang pa ni ang aton mga viewers. I-post mo lang sa kay kwan kay Doc Bibong ang imong ang aton interview para at least ma-view niya kag kung ang comment negative ko positive niya pwede niya pa naman sabat Diri sa Ilonggo News Live pinagi sa platform sa iChannel kag course kay Toto Rex karon. Doc, bala naton nga medyo masako ikaw pasinisya na Doc. Nga tama kita kakulit kay prote gusto naton gid nga ma-interview kasi ang ligad ton the height of issues ka mga balita to hindi man naton ka makuha kay kami aranan sa social media mga mainstream media nakita man naton pero rest assured nga ako personal ara ko lang ko sa likod mo magabulig para sa mapatagan ang mga issues nga nagatuluhaw sa bahin sa West Visayas State University considering palangga kanamon nga mangin nga kasimanwa kag bugal sang Haniway noon kanang presidente sang West Visayas State University Haniway. Of course bugal man naton kay si Doc Bibong classmate niya sa Mrs. sa College of Medicine. Doc, ang imo mensahe sa aton nga mga viewers basi kung may nalipatan ako nga iinok pamangkot sa imo. Go ahead, Doc. Well, sa aton publiko, sa aton, especially sa mga stakeholders ang West Visayas State University, ang aton mga estudyante, West Visayas State University welcomes you with open arms nga magbalik na sa university. And siguro ang ginapangayo ko lang sa aton mga kabataan nga still be mindful and vigilant sa pag-observe sa minimum health standards. We will now be allowing you to magsulod sa inyong mga classrooms, even do physical education classes, do sports, okay lang na, and some activities. Pero please observe again the standards. You need to wear your masks because that is the policy that we are implementing sa university. Kag kung mahimo lang, kung if it is not your time to go back to the university, kaya cyclic gani ang ila pagbalik, cyclical. Hindi lang mag-loiter sa university para hindi naton ma-increase ang chances or risk nga maglatunanay kita sa COVID. What is good about COVID now is that it doesn't proceed into a severe infection. So, very mild na lang ang COVID subong, just an ordinary flu, but still hindi kita dapat maging kampante kag magsalig nga hindi kita mangin mag-develop into a severe one kay kung may mga comorbidities ka pwede gyapon kag magpabakuna gid kita tanan kag mag-receive sang aton boosters. Alam mo salamat Doc Silito Bibong Villaros sa aton mga viewers subong worldwide mayong agagali dira sa kay Mayor Soset Mamon sa Badyangan kag of course mangkasimanwa naton da kay Attorney Jojo Lotero kay Attorney Bert Catalonia kag sa ganimigo ko sa sa Sara si Attorney Hildore Kanindo number 1 nga counsel sa Banwasang Sara. Kag of course Banwasang Tigbawan sa Banwa ni Toto Rex Rebelio. Good morning dira kag sa aton mga kauturan gatanaw diri worldwide. Pasalamat kita sa pag-upod sa aton ni President Dr. Bibong Villaros ang aton nga bisita subong aga. Sa ngalan ni Ruben, Engineer Ruben Panes sa kamera kag si Toto Rex sa aton nga direktor Art Calzas, kita sa sunod natin nga pagpangalagad. Doc, may statement ka pa. Thank you. Thank you man for this opportunity para explicar kita kag makahatag sang impormasyon sa aton mga pumuluyo. So madamo gid nga salamat pare Art. Madamo nga salamat Doc Bibong. Mayong aga. Ayun.